Me da se no so me mo akwa abado ba Adom TV Badwan health tips so na watching komo stomach ulcer eno ya bono to fan ne no e be hwa de a de sa stomach ulcer no eba the way I don't can and the hygiene and they say open so you create two hand on do abeto we yam te problem dog me mo akwa ba me da se nti na watching yen to so ana ene benade yen hwe causes the sa stomach ulcer ba yo and my stomach ulcer ne ba no me dey categorize na under two main headings your lifestyle your lifestyle and a medical condition ebi wa na nye ebi wa na how bi yade bi esusu timi ye ekofa ba ya ka say lifestyle ni bia pemebere no ano self medications eno ne bebere ho ya no mo a anti inflammatory medications what you say na no wono ma ne kobro so a pemebere no ano quite me cause inflammation in the lining of the tummy no timi kofa ulcer ne bi ba aspirin ibuprofen ni sanu ma ni nyina no inflammatory medications ya wono mo a na mpemebere na bro so a ntina se doctor bi e ma wo se nuru no a they monitor very well say o ma won konkon no ma ne nkobro so but one na wakoto de ya ubetuma no na afi akose inflammation e wo yem na akofa bi e fense ulcer aba beso but mpemebere no ano emse no na me kire mo no me kire bibi kakra e fa se ebi mu ho naturally no mo produce too much acid ebi mu produce too much acid o say ye yem no ye wo lining ewo inipa de se ni bia wo lining nsamu eji hukum aboa ponchen aboa bia no abo se ne yem no bo se nsamu wom nti no bo se ma no motaye wo were sa ade ni free ho na san nsamu no and the boy ye ho ban against the stomach itself so no obi ho a na san nsamu no enam say bia hwe ti say omo a in fact asofo bebre no a ewo ana bi mo ha omo nhyeda and regulate your time of eating no bebre no a wo sa how ni bi obi ho a adwane die no kra no obetuma tana se na the whole day na wonwe no so bedidi but enam so wonwe no so bedidi no na ebia obi wo so na wo produce too much acid ewo yem eti acid na wo produce no eba o se ke begu aduane ne so aduane a wadi ne begu so na ka bo aduane na ayam no yakasa acid ya jonso acid wom eni nti sese bi obi kogina obi dan ho na wo jonso go ho over a period of time but why dan ho eti acid bia ye corrosive acid bia no ede ade a etimi irritate acid bia no etimi cause damages eni nti se wo produce too much acid no na acid ne beba no na aduane ni wuyamu a na achimagu the lining of the stomach na ta lining na ewewe no ekorodi no enti bedu mebi no na akose open sore ama na ka wuyamu na nsa enti bebre wo stomach ulcer no eye acid ene de sade ne ba ebi so ho a emmoba bi ye fe mo se Helicobacter pylori na H pylori H pylori in pa bebre wo sa amwa ni bia they don't know say omo was amwa no samwa no e cause inflammations naturally mo cause inflammations e wo ni pa se ni yem it is inflammations no mo cause wo se ni pa yem no se once ya wo benya sa inflammations ni pepepe na se bi uye wo chi uye mkom ana so kono mu nro bi a ya anti inflammatory medication no na mwa no akenya bo se sa inflammation wo no anti no it makes it easy for you to get sores in the stomach eni obi wo na mwa no na enya access to niyam na e cause sa ade e fense stomach ulcer no ene so de e cause bi na obi wo stress obi wo stress kra no obi nya stress ya by virtue obi wo ka onye dey wontimi ni di we mu nyina no ye normal etimi cause ade ya ye friend no se na mpeme bi obete so obi wo so di mako a ene de ulcer ba udi je ne kekedo eno no emfa ulcer enye de ochanya mi admo e beto so nti ochanya e behwe ne ochanya behwe de nti a bebre se obo sa ulcer no a enko and now have signs and symptoms anyway so yeah we signs and symptoms my number now is 0244 end point to be particular number 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Fre na de how bia ye ndwetwe nkomo that say Dr. Duboatin and then so na ye edi enkomo na da woman ye di dwumade ebro ye end point homeopathic clinic
ɔkyena nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhwɛ signs and symptoms sɛ wowɔ stomach ulcer no bi nti mesrɛ wo sɛdeɛ nkɔmmɔ no ayɛ ɔdɛ no ɔkyena nso ma ne mpaw na wahwɛ mededi afia ama nkwaa tamaklo